Hadir silakan merapat. Asyhadu an la ilaha illallah wa raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Siap. Di dalam latihan di Kauma Yogyakarta. Senjata ini terdiri dari rantai. Senjata ini biasa digunakan ketika perkelahian itu dilakukan dengan keroyokan. Senjata ini juga di ujungnya biasa diberi
Tekanan masuk. Tekanan masuk. Tekanan masuk biru. Katak masuk. Katak masuk. Harimau ini katak masuk biru, katak masuk kuning. Sedia. Mulai. Babak pertama selesai. Sedia. Mulai. Mau depan tekanan masuk. Sedia. Mulai. Harimau masuk. Harimau anulir. Harimau anulir. Barang. Sedia. Mulai. Harimau masuk. Harimau anulir. Harimau anulir. Biru. Harimau anulir. Sedia. Mulai. Henti. Babak kedua selesai. Kembali. Agar mempersiapkan diri. Jadi, Menit pertama. Babak pertama dimenangkan pasukan kuning biru, babak kedua dimenangkan kuning biru. Pada pertandingan ini dimenangkan secara keseluruhan oleh pemain pada kuning. ya, ya. Kembali ke sini. Gerak, gerak. Kembali. Para. Gerak, gerak.
suara dia. Duduk. Biru. Biru. Kuning. Biru. Saling dulu, saling. Potong semuanya ya. Atas, bawah, boleh. 4 kali serangan lepas ya. Jangan digaris, oke? Dengan apa? Yuri. 4, timer, ready, play. Siap? Nanti mana mati nggak? Harimau masuk biru, harimau masuk kuning. Kakak masuk kuning. Harimau masuk kuning, harimau masuk biru. Kakak masuk biru, kakak masuk kuning. Biru, harimau masuk biru. Sini. Biru. Masuk. Pakai langkah. Jalan terus. Kakak masuk kuning. Kuning. Kakak. Kakak masuk Pakai langkah. Selesai pertama selesai. Minum. Pakai langkah. Ronde kedua dimulai. Harimau masuk kuning. Kakak masuk kuning. Kakak masuk biru. Kakak masuk kuning. Awas. Cantik. Harimau masuk hanyut. Langkah. Pakai langkah. Pakai air ya. Jangan air. Oke? Siap. Selesai. Minum. Ronde kedua dimenangkan oleh sudut kuning. Maka keseluruhan pertandingan dimenangkan oleh sudut kuning. Sudut 2-0. Ada teman-teman. Gerak. Jalan. Tempat kau keluar. Ya.
Satu, dua, tiga, empat, medis, timer, ketua pertandingan, siap. Hei, Ronde pertama dimulai. siap, dulu, siap. Hei, nangkap pesilat. Kata masuk. Siap. Katak masuk kuning. Mulai. Katak masuk. Katak masuk. Katak masuk. Katak masuk. Siap. Katak masuk kuning. Katak masuk Katak. kuning. Mulai. Harimau masuk. Harimau masuk biru. Kuning belakang ya. Siap. Mulai. Jarak. Katak masuk. Harimau masuk. Balik. Katak masuk kuning. Kuning maju. Babak kedua. Babak kedua. Siap. Sudah pasang. Aiman. Mulai. Ronde kedua dimulai. Katak masuk. Siap. Pasang. Kuning. Katak masuk kuning. Katak anulir. Katak Siap. maju. Mulai. Harimau masuk. Harimau masuk biru. Siap. Mulai. Siap. Tarkalan masuk. Taman masuk biru. Mulai. Harimau masuk. Harimau masuk. Harimau masuk biru. Harimau masuk biru. Mulai. Ronde kedua selesai. Teman. Siap. Mulai. Ronde ketiga dimulai. Hati-hati. Ingat ya, langkah pesilat. Langkah pesilat. Siap. Mulai. Jangan lari, langkah pesilat. Hati. Harimau masuk. Harimau masuk biru. Jangan lari. Siap. Mulai.
masuk biru, manik masuk biru. Mulai. Selesai. Ronde kedua selesai. Dimenangkan oleh sudut kuning. Pada ronde kedua dimenangkan oleh sudut ronde ketiga dimenangkan oleh sudut biru. Maka keseluruhan pertandingan dimenangkan oleh sudut biru. Balik.